hariginde kwanagainda harigihe nzuri mibabaro harigihe nijirirwa ichangiro chanzengereje ubugumba bwanyangirije umutima ugatunura ubukene bukandengera ariko nzirutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza maninje imbere yawe dawe manima ugenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inkomezi zawe zinyobore nshobore kwama nkuyoboka duserutse imbere y'umukama muri uyu mwanya w'agaciro muri iyi saha nyeranda muri iyi saha nakekeranya kurimo ubutware kurimo ubushobozi kurimo ubudahangagwa bwa rudasumbwa muri iri zamu ryo kwisuzuma mukamikira imitima yacu ibyatubabaje ibyadusuzuguje ibyatunanije tukabihereza umukama nawe akatugirira neza. Turi mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ugize neza kandi wahisemo igisumba byose kuhisemo ko mu byo uri kurakora byose amatwi yawe yo kumva ijambo rya rudasumbwa uhisemo neza kuhisemo ko mu mibabaro yawe mu gahinda kawe mu kwangirika kwawe mu gusuzugurika kwawe mu kunanizwa n'amakuba y'isi mu guhemukirwa n'abo utaruzi ko baguhemukiye uhisemo neza kuhisemo kuza gutorera umuti mukuri kw'ijambo rya rudasumbwa umusabyi w'umugabo musarivuze n'akanwa kiwe icyo ndamukundira nuko no kubyandika yabyanditse Zaburi iravuga ngo uwibereye mu gitutu cyamushobora byose ngo yiyamira mu budahanga mu bushobozi bwa musumba byose bwa rusumba byose. Ariho tugeze twebwe ubwoko bw'Imana. Ani abagabo bagera bakaruhuka ku mutima. Ani abagore bagera bakaruhuka ku mutima. Ani abasore bagera bagaca bugufi imitima yabikuzura rweze atari uko bari mwirarira ry'umubiri. Ani abakobwa bagera bakiyumva igikundira atanu mwarinze kubabwira ngo uri mwiza cyane wambaye neza cyane usa neza. Ani abagwayi bagera bakumva kwiyongora atari njanye niko Kristo yavuze muri Yohana 11 mu gihe yabona yumva n'amatwi yo korazana kwari cyane. Ani abashonje, ani abakenyeye umukanda, ani abatubitse umukanda wavuye, ani abitwa ingumba bagera bakavuga ngo mu nda y'ingumba Imana ibona mwibyarira. Ahantu ugeze ni heranda mburi inkweto zawe. Ahantu ugeze nitukiri ku musozi wa Sinayi kuko Imana yabwiye Musa imbona nkubona amaso mu yandi. Uyu munsi Imana ije kubakubwira ishingiye mu masezerano igashingira ku itegeko ryayo. None rero muri inkweto zawe kukahurira iheranda reka gukenja kenja reka kubundabunda ahantu amadeni arayishyurirwa ahantu urubyaro rurahabonekera ahantu imivumo irakugwa ahantu ibyangiro ahantu ibidasobanutse birasobanukira ahantu tugeze muri iyi saha y'agaciro ahantu tugeze muri iyi saha nyeranda ahantu n'Imana iserurira kwa kuboko kwawe gutunganya ikakwereka ati mwana waje ugira itangazo uranditse mu kiganza cyanjye cyo kuryo sindiko ndabesha narabisomye muri Isaya 49 ahantu n'Imana izikavuga tunumuvuga buto tunumukazi waje yapfuka
wese avuga gutya akakurungikira mutima wawe mweranda kugira ngo urusobeko. None rero bakunzi b'Imana kirutse imitima yanyu, bwira Imana uti mubwenge n'ubwitonzi, ti nawe arigiye ndaba n'umutima wanje ugahakwa gucikana, ugahakwa gukoroka, ugahakwa kumena ibanga, utahanu ni wowe ngiye kubona mwami nyaguhora ku ngoma. Byumve kandi ubyumvishe mugenzi wawe, nubikekereze niko biri. Imana yakijije Daniyeli, Imana yakuye mugabo Daniyeli, Imana yatsibiye akanwa k'intare nzige Daniyeli, Imana yatsibije itanura ry'umuriro ukareka kwaka indani mu ifuru, ariko umuriro ukaka ku nkombe. Imana yatumye Eliya avuga ngo ntabura inzongera kugwa kubera ubugome bw'Abanyisirayeli, kubera ubugome bwakomoka kuri Yezebeli mukakawe. Niyo Mana ishobora kuzibiza akanwa k'uwo muntu akuzengereje. Turi ku munsi wa gatatu, uyu munsi n'umunsi wa kanyamuneza, uyu munsi n'umunsi w'ukwica ijini ry'ishavu, uyu munsi n'umunsi w'ukwica ijini. Kandi rero irarabatebura umwana wa gatatu, katebura umwana w'Efurati, wowe usamurako uzomara imyaka ihuzoraba. Iki gisokuru kimeze ko buriya twabaye turiho kandi twigenze kubaho kandi tuzokwamaho nimba twubaha Imana. Niko biri. None abakunzi b'umukama mucubahiro cyane aho muri kumane zine zizi, mbwirutse umutima wanyu dusenge tubone kuganira ibidondobiye umutima wawe, ibidondoje umutima wawe, ibinanije amarangamutima yawe, ibisobeye ubwonko bwawe, mw'izina rya Yesu Kristo ntibikagira agaciro muri uyu mwanya. Ndataramukije amajini y'ubwoko bwose. Icyo nase ni shetani yitsa n'urucanege, icyo nase ni shetani zana kwisuzugura, icyo nase ni shetani shingira kucyo turika tugango n'uburi nacu uzovamo. Ndagitaramukije icyo kintu. Icyo nase n'umuvumo wari kurayerera hejuru yawe, icyo nase n'uruzitiro rwa shetani ku mutwe wawe, icyo nase n'ikindi kintu cyose cyoza mu ruhorihori rwace mu birenge byace mu biganza byawe kidakomotse ku Mana. Ndacyase kandi ndagitaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Akarero bayo karero irereye nanjye akomerereye twese aho sari kumvikanira icyo, aho muri mu mabisi, aho muri mu masoko, aho muri mu buriri bwanyu, aho muri mu mazu yanyu, aho muri mu mesura, aho muri ko murateka, aho muri muragiye, aho muri kurima, aho muri kubaka, aho muri mucungere umutekano, aho muri hose mamagaye ubwami bwa Data. Ishitwa amaso y'umukama mamagaye ingajimana ngo bariyiganza, akira umutekano, akira amahoro, akira ibyishimo, akira gukugwa kw'ibyago uko bikwega ibyago mwene Sirakera bivuze ngo iyo ubigendana mu mutima umeze nk'ikirundo cy'abazirantoki ntukabigendane. Mamagaye ubutware bw'amaraso meranda ya Yesu Kristo, maraso meranda ya Yesu Kristo, ngwino weza ubwoko bw'Imana, ngwino nukiri Golgota ushungurukira mu mitima no ku mubiri no mu ngingo zabo bose bakwemera. Shungurukira muri twebwe dukugwe ku munaniro, shungurukira muri twebwe dukurekwe ku bugwayi, shungurukira muri twebwe dukugwe kwa kavuyo ku buzima mu izina rya Yesu Kristo. Maraso meranda ya Yesu Kristo ni wowe ukura impome zose zadutandukanya n'Imana, izo nazo ziri mu gishingo cy'ibyaha, ziri mu gishingo cy'ibyaha byari byago. Turabyase wamaraso tyoro, wamaraso bohoro, wamaraso teturura, wamaraso gura umunuko muri twebwe. Niyo maraso yongera amaze igihe kinini yapfuye ariko niyigera nuka. Kubw'iyo mpamvu turagotome, twanyoye amazi inyota ntiyahera, twanyoye ibiyeri bitwinjiza mu bukene ariko inyota ntiyahera, twanyoye ubwoko bwose bw'amarikori kiretse ko byangirije ingingo zacu, ibimba byacu byinyegeje n'urukoba ruteba rurashikirwa, ntacyo byadufashije, ntacyo tutakoze. Abapfumu batubwiye ibyo dukora, abagenzi batubwiye ibyo dukora, ibihangange byatubwiye dukora, baratwumvirije, baraduterereye, byarase. Urera amaraso meranda ya Yesu Kristo ndaza kora icyo yamenekeye gukora. Kaze amaraso meranda ya Yesu Kristo, bohora ubwoko bw'Imana, zingura ubwoko bw'Imana. Imishishito yatsinzwe, ubu bavuze ngo ubwoya bwo ku mushishito bwaravuye, ikirungurira gihoraho, inziga ihoraho, umubabaro uhoraho, amayintesite ahoraho, kuribwa bihoraho, kubyimba bihoraho, isesemwe rihoraho, kudawa bihoraho, kuzura inda bihoraho. Izina rya Yesu Kristo ndabyangirije, ndashanukuye kurya uriko wumvira ijwi ry'umukama. Dusubire mu izina rya Yesu Kristo, vuga uti ndabidashwe, vuga uti ndabidashwe, vuga uti ndabidashwe. Fata uwo mwanzuro, byihage niyo byanga
usuke muri toilette mwizina rya Yesu Kristo nukemere ko arishano rigenda muri wowe no mu bana bawe bohoka mwa bwoko bw'Imana bohoka mwa abantu b'Imana izuba nirikabakanga ngo no witeka yaduhebye yaravuze ko muri iryo zuba niko Amosi 5 yavuze ngo hazoba hari mwama babiri ngo bari mwe n'igukwica muri niryo n'igukwica yoba y'ukwica mukama nari nsinga mwizina ry'umwana we akamwa mu mukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu mwami Imana nyagora ku ngoma kera barazi bazinduka umuturuturu none basigaye bavuma basigaye batongera basigaye babura basigaye baroga basigaye baraguza basigaye basambaritse subaritse turabyaza zina ryawe nirikasuzugurwa waravuze ko umuntu umwe niyo yisobanukirwa akaza imbere y'abatakira igihugu ciyo akaza imbere atakira ubwoko bwiwe kuzomwumva byose ndumwe buje umutima n'abari ku mpande zine z'isi buje umutima n'abari mu makontina yose dusengeye ubwoko bwawe umwe wese mu mitwaro yiwe uyikubwiye uko zababaye ushishitiye umutwe wiwe ushishitiye umushishito wiwe ufashe kugikiriza cyangwa Imana n'umugikiriza canje cyose bimwiyere ufashe ku mugongo wa Imana mbohora kandi umeguheka bimwiyere urabifite kandi urimanira kandi wanukena urakoze uyu mwanya kandi ongera duhe umutima wa mweranda atuyobore tuganire tongere tuganire dukuruguture tugire icyo dushaka ko twiyemeje kugikora nuduhezagira nituzoreka guhezagira abandi nuduhani tuzokuryajyanya na kamwe muri 10 tuzokaguha tuzagura ubwami bwawe twarabikwemereye ariko tugira ubwoko budodora bukugururika tugira ubwoko busaba kandi bugahabwa tugira ubwoko butanga kandi bukaronka umugisha tugira ubwoko bwivuza kandi bugakira tugira ubwoko buvuga kandi bugaherekeza icyo bwavutse urakoze n'izina rya Yesu Kristo nakiriye inema imigisha imihezagiro umugwiza ubudahangarwa ukuramba no kuranirwa mu buzima bwatwe ubwoko bwawe amen amen haleluya Mana data niwe yaturemye twese kugiza bwawe buje tumukeza nabikwiye ingo Yesu Kristo nawe ati genzo wachungura genzo babohora tumukeza nabikwiye ingo Jenzo waremesha, jenzo wahanura, jenzo wayobora, jewenzo bigisha, n'abakundisha Imana. Muvyo mwamwo byose tumusenga nabikwiye twese. Muze tumusenge, muze tumurate. Muze tumusenge arabikwiye tugire Kristo murameze neza murakaza neza muri mwanya muri zawe jambo ry'Imana ni saa y'agaciro ni zamu riri hagati ya saa 6 na saa 9 mwabonye ko izamu riri hagati ya saa 12 na saa 3 ryabayemo amazamu abiri ubwo igace rifata saa 12 na saa 3 na saa 3 na saa 6 ko ryari rifise amasabi abura gatoya abura amasogonda niyo mpamvu kuko zicezungikana byumvikana ko uyuguru ya mbere adaheza ngo yugurure iya kabiri niyo mpamvu si yindi mpamvu ndanabashimiye rwose reka ngacishemo imbere ko tuganira hari umukristo nabonye commentaire yavuze ngo mutumire je mwazanye muri studio hasta kamera Kristo ni mutima ngwara mutumira dasanzwe abaja kuri YouTube muraja kubona nimero z'yo munsi ariko n'umuntu ushaka gusobanukirwa bijanye n'amadini bijanye n'iki ashobora kugufasha kuko buriya indawo yibwira wayirayeko narabwiye experience seconde kuko yarajuragiritse mugagira ku rwego afata umwanzuro nawe ko mwatubwiye na commentaire ngo ngira mwamuye mikrida fata sinzi ahubwo ngigwe ko nkabura baza muri studio nongere nsabe n'abantu mutanga intahe burya ni bwiza kuvuga ukatura ikintu wavuze kikumvikana kuko uvugiye muri vugiramo uganiramo n'undi muntu muri kumwe n'uburiko wigisha igihugu cy'Imana nibaza ko ariyo kaya habaye nibaza nawe
oya naramubwiye byageze aho byogyoje ikiganiro gica kiba cyabaye kirekire avuga duce tuzogaruka none rero tuzogaruka kandi tuzoshingira kuri bijya nyene ndabizi ko abantu benshi mukeneye kumenya ikintu gishingiye ku madini mukeneye kumenya ikintu gishingiye kuri Enoch mukeneye kumenya ikintu gishingiye kuri Maria Magdalene mukeneye kumenya ikintu gishingiye kuri ubuzima bw'umukristo yisobanukiwe icyo yakora kugira ngo ashobore guhura n'umugisha ugaragara kuko hari ukuntu uri kurara uko amadini yigisha ntabwo yasanga atadini risumbiriye nimuzosubira no kwirwa muri teranga n'Imana kuko nta dini jewe ndabona na rimwe narabwiye umuntu azosanga ubundi dini ritegereza kukwereka ukugenda ubaho mu buzima bugite mu buzima bw'abandi bose n'ukugenda ubaho mu buzima butandukanye kuko butandukanye n'ubw'abandi kuko ubundi ijambo ry'Imana riza kutubohora mu marangamutima mu bitekerezo muri bya bindi dukora bigaca bidumugisha ku buryo bw'uko bitangaje kubusenga akaba ari wowe umukera biratangaje ugasanga bimena amaso ugasanga abangirika ugasanga abasuzugurika nimwebwe musenga besigwa ko musenga ukutari hari abajambo nguruma mu Imana ngwikundu guca bugufi ndabarahiye ndikundu guca bugufi nguturi kuwavuye wame bimenesha amaso none rero ngibwe ko mwebure karagaciyemo ko yanabonye iyo commentaire niyo shikiye kimbere ko nijirike mu kiganiro nsabe abantu mutanga inaye n'abantu muza muri studio mugiye kuvuga rwose nicyo sawa kuko mu muri ko mwigisha igihugu cy'Imana sinibaza ko ari kibazo cyane kuko mikro twako turakoresha inzaritse nibaza ko ari uko kuntu nyene ubundi nka twebwe ugawangira ngo bayabisizeho kandi kana ko nawe bitwigisha usanga rero wisanga ariho umva rero nguruma kubuje n'ibingondi nibingundi nikuvuga rero mugabo ibyo yabijanye n'umuhamagaro w'umuntu rero namwe muri ico gihe muri mu muhamagaro wo kwigisha ubwoko bw'Imana ubundi mukristo yabajije ati Anita nshingiye kunyigisha wigishije ku munsi wa kabiri mwaza ko ari byo wahetse ndagusabye umbwire umuti wo gukira igikomere cy'igihe nikuvuga ngo warahemukiwe wogisubira kugira umutima mwiza cyangwa icyizere gute wawe niyarinze kubisobanura mugani nkuko ubundi yawe mukibura umugore ucibona ko abagabo bose ari bihema bugiye ubanye umugore yamukibura urugo rukamunana akibutira kurongorwa n'undi bugana barahemukiwe hoya hari umuntu yamukigwa ugasanga no mwikosa ry'umuwo bubakana mwikosa ry'uwo basezanye mwikosa ry'umukozi we akihangana gahanura akihangana akababarira akihangana agakenyerera agakomeza guhemukirwa bitandukanye na wa muntu yamukigwa avuga ati wambwawe y'umugabo wasambaniye ko ndagutayuraga biratandukanye uwo biba byoroshye kwata ubundi mugabo bitandukanye umukobwa yihangaye akavuga ati umugu nzomwamira ibyamakumbure n'umuvumo muri koniki reka ndabe kumbure nzengengari gihe ujya uri mukobwa wacu yasamaye zo muhe bikinira bitandukanye na wa mukobwa mwiweza ati naco fise taka bya bintu biratandukanye uwo babanye mugabo nagiye mukiba kinini nikuvuga umuntu agwemukiye ni wa muntu akoze ikintu utarumwitezeko kandi nagikora rimwe no aragikora ugasanga ahubwo ni na mubyara wacu kugweriki yarinje mu mizi n'ukugane yo kigenza akavuga ati gahinyanyura ugasanga n'umugabo wawe iyadenga ibigo nasiga kwararaje ngo avuga ubwambure bwavuga ubusa bwawe iyarenga ibigo naca afata n'ubutunzi bwose ngo abunyonyereze inyuma y'ibigo iyarenga ibigo igihe mibihe mu buryo biratandukanye ariko rero yabajije ati ngira umuti w'umutima wahemukiwe niki nokora kugira ngo nomo kugikomere cyuguhemukirwa kuko buriya yabajije kibazo gikomeye cyane nibaza ko nshobora kuba atanikira ikintu cyakugana ko muri uyu mwanya kuki buriya ngo ndawundi rakomendura ubundi nawimenye ukandi umwega w'inzu umenywa na nyene ukandi sato ni inkonga n'ubusati bidahitwa nukuvuga rero igihemu niki ikintu kikubaye ko gishobora kwangiriza ubuzima bwawe kuko iyo wahemukiwe ushobora kuba wahemukiwe n'umuntu mugabo ugakora n'abakazi kubera cyagiye ushobora kuba wahemukiwe n'umuntu ukanka aho utabwirizwa kanka ukinuba utobwirizwa kwinuba ushobora guhemukirwa n'umuntu ugacushira strategy barriere ku buzima bwawe ku buryo bw'ukata undi muntu atosubira kwa front amarangamutima yawe epurta wari umukeneye ushobora guhemukirwa n'umuntu ukabura umukobwa guhemukirwa n'umuhungu ugashiraho barriere strategy ukavuga uti utsangera kugaruka mu rukundo rwaje nzomubagisha iki ukumushira kure yanje tuzobana handi nwigaruje inyuma nawe yogira gute uravuga ati uko nawe agomba kungira nk'uwundi nikuvuga
iyo wahemukiwe reka mabwire umeze nk'umuntu aguma burabutse utubade nk'uwabuze nk'umwana agapfa wamubyara sibyo usa n'indi ndavuga uti n'ubundi sinzi amaze ukwezi uti biriko birata amaze uti biriko birata amaze atatu nukuba nigiye mu cyubuhemu cyakubayiko burya ngo mukiranira si ukuvuga ngo umuntu aguta mu rukundo ngo yagobye kwabira aragije kwabira wabye kwabira warayaragije kwabira donc ibintu nk'ibyo no gusa nuko mutumvika ni cyacu ndaje kubabwira ubuhemu cyo bibiri bivuga kuko amana kubwira mu mubiri nk'ari cyabyawe na so wabishina Theodora reka ndabwira ngo kubwira ngo ati rero muti wigiye genda umuganduke kuvuga utubuna cyo tugipfana mugana umuganduka ko kujya umuntu yapfuye agaruka mu ndoto zawe kugiye mama yapfuye ugasinyoko se ngagufata nabi cyangwa nyokwanyu cyangwa akaba urubanza abanyokwanyu bagahura ucumwe ukiti mama barimo niko nawe uwo muganduka ko urukundo biragoye ikintu uyamukiwe igihe mukizano hari urukundo hakozwe ikintu kitategerezwa kwakoreka siko gira mabwira kwibiye mu n'umwana ari kwibera bafise igihe mucanyira kuko ngo uri ku telefone ukaburi kurasa umwana wawe mukaburi tora baby no kuvuga ubwawe wamaze guhemukira umwana kuko umwana uri kumuhuzi mwikura mwose mugabo ubuzima bwawe muhaye ni giporoporo ni gikankara amaranga mutima uri kuware muri Amerika uwo muhuriye ku telefone kuko uri kongereza umwana ku telefone nuvuga ibihemu ubuye usamwe ndakonyere mama babwiriza ugenda yiyengenze mugabana ubu barasamara ashaka kwibagirwa ko afise inda ari umugore afise inda y'amezi kuri lift akiri kukibazo tubona umusi sportif ko ubona umuatlete ibihemu babana barabivukana abantu barabivukana rero ibyo bihemu bica bikidevelopa bigakura akaza umuntu w'umujinyi ugatangara akaza umuntu w'intabwo ugatangara wawe uri umubyeyi uti ko umwana atacabuze ko twabaye twikora ivumvu by'amase tukubaha ababyeyi bacu tukagana buzikeka da icababuze kijanye n'isi y'uno munsi igihemu rero n'ikintu utovuga ngo reka ndakubwira nk'ani tabyawe n'umugore n'umugabo ngo ndakubwire mugende uruganduke ko urukundo cyangwa uganuke kuri icyo cyizere no aho gareka mbanje nze kubwira ko Imana yaduteguye ikabwira ati wewe wakira umwana w'umuntu ukumva ko ineza zose wozikura muri uri kivume ngumeze nk'akati kiyari kari ku musozi ngo nikigera kama igihe kagaze kama kikwikama kisanga kandi tubabi tutagira agaciro twadukoragurika ngo n'umuntu bwa 17 kweri ku murongo wa 5 ngo ariko wihiriwe n'uwisigira umukama ngo ameze nk'igiti giteye ku mugezi ngo camira igihe cyacu no mu gihe cy'uruzuba ngo na kimwe kigera ke icyo gitangwa gitunga amabuye y'inzabu ku buryo bw'uko bikenera uza kuyimba kugira ngo nacyo cyongere gutotara kiba ari cy'ukwipfuzwa ari cyo mvuze n'ubugire igihe muga mbere banza wisuzuma imbere gukira winjiye muri urwo rukundo winjiye muri iyo business yugira icyizere mugenza winyuze ye narabwiye ni n'urukundo mugenza muhana n'imbabazi zozoye kuko John ngubwira ati ndagukunda 5 ku 10 niko nzogukunda 10 ku 10 nzogira 9 ku 10 nzogira imbabazi ukanzo bazi ko washize urukundo rwanje niho ahantu hambere hazombabaza ngiye numaze kubisobanukirwa nariyumvira impamvu Dawudi atongeye kurongora Isugi ahubwo Isugi Abishayi w'Ishunemu umunyashunemu kazi akaza Dawudi atagishobora kwabira ari ukumugirira isuku gusa naho kubwineza Israeli no kubw'amahitamo Israeli si Dawudi yabwitiyemo ndagiga nakibona sanga Dawudi ahemukirwa na sebukwe Dawudi daboro yari yaramukiwe na Seizayi ahemukirwa na nyina ngo bamubyariye mu byaba mutera ku birenge by'umukama yari afise igihemu mu mutima wiwe avuga ati mama na data ne umubyane basamiye aravuga ati mama na data bakinjira bane ku birenge byawe mukama hagirwa aragwana ni nyamaswa ngo araragiye atariko nakumye nitenze kugira neza kwawe mukama ngiri kuri si y'abatsinda sibyo Dawudi kabiri yigirira ingabira kuyamwisha amatigishijwe na satigijwe niki iyo ngabiri murungiki bwami kuko yagomwe sibyo mugabe inzira y'Imana ya Dawudi yari kiramugerageza kubyukuri Imana yari yarashimye umutima wa Dawudi sibyo icyabaye nigiki mumvirize ibihemi cyarico banza wumve igihemi cyarico neho kumva gukira kuko utarumva igihemi cyarico byo kugura kumva gukira ndanacifashisha uyu munsi niko gatatu twabwirizwa kwiga ku nyigisho zo kwaruka ahubwo n'abakobwa mu byumve sibyo mu byumve mu bigira ibyanyu ariko n'abagore n'abagabo mu byumve mu bigira ibyanyu nikuvuyikire Dawudi agazi bwami umwami w'Isirayeli amugirira ishyari
iramuhemukira wewe akabajejwe. Dawudi yarafite ingabirano agatahura ko umuntu yasinzwe n'igihe yishego liyacabanje kubaza atarafite Imana rurema bavuga ngo afite Dagoni. Avuga ati umuntu adafite Imana rurema ni gutashobora gutuka ingabo z'Imana, ashobora gutuka igihugu cy'Isirayeli n'igikunda. Amwicisha ibuye rimwe ryonyine mu gihe agiye kumusogota yamaze gupfa, agiye kumukerera umutwe yamaze gupfa, igihanga ciwe gitoye yamaze kuva mu mubiri. Icyabaye nigi Sauli akagomba kumwica. Sauli kugira sinzire ni Dawudi yacurara agapfira. Akiri yari yakuri yatari kuri podium agacurara umutima mubuvuye ku Mana, niko Bibiri yivuga. Banza wibaze ko icyo gihe mugisha kuba cyavuye ku Mana. Hari abantu mwamukiwa muzingo n'abantu baba mukiye ari Imana yabiretse bibi. Ndaje mbibabwira nimuvuge ngo ndi umugome. Sindi umugome, ndaje mbibabwira nshingiye kuri Bibiliya. Nimbibabwira navuze ijambo ryo muri Bibiliya muranyita umugome mureke kubyumva. Ariko nimusanga mbikuye muri Bibiliya murasubira muri Bibiliya zanyu murabe ko bihuye muze kubwira Imana uti makanye ubugome ku buzima bwanje. Uyu munsi narasezera ubugome ku buzima bwanje, nta gihemu nta muntu yo bakimemukira yindi. Ahubwo utamemukiye niyo ndangara. Umemukiye ndavuga ni Imana yagaradura yindukije. Nindaga igituma wo memukira urazo memukira. Urazo memukira. Bibiliya waba ntugatinye ikici umubiri kidashoboye kwica umuti. Naki ushiri hari umutima kubera ko Yohani Ipatima kubera ko yari afise umutima arafise ubushamuzima ukoko baragucaka asubira ko kundi bamutamungungura amavuta akavara umusore bamuterera umutama w'ibizera bamuterera mu kizingi c'amazi mu kizingi wagahura na Kristo gahura na Kristo akabwira ngo wabisa amazi adashobora no kunamwihweza kandi kera urahora ku gituza ci niwo mumemukira nani no kuri ntabwo ati wabe mukecyanga cyo kubwira Imana purutana n'uburenganzira n'uburenganzira umubifiteko baza mwumva ko umuntu agwemukiye Imana niba yabiretse. Ndaje gatoya Sauli ikintu cyabwiye n'igiki ikintu yabwiye Sauli ikintu yakoze ngo umutima bubuka va ku Mana ukaza wagashatora icuma kaja kwica uje kubera Dawudi yari yagiye gucurarangira umugome Imana yamaze gukura kwa maboko. Buryo muntu yagwemukiye bikemera ni umugome Imana yakuye kwa maboko. Wowe agaza kuza kubwira Imana uti Imana narabanye ko wakuye makariyeri imbere yanjye kuko warabona ko ntambaye ibirato by'ukuyarinda na butine nari nambaye na botine nari nambaye ngo butine bijya birato by'abasirikare sibyo. Nukuvuga iki utuburara narabonye ko ari inzira ngomba kuncisha bidakeneye botine keneye dusanga ari mututwa. Ibyo tarabitahura uzokomeza ubabare, uzokomeza wangirike, uzokomeza ugogwe, uzokomeza uruwe, uzokomeza utete. Muvyemerere iki ntimubyemere byange matsi. Ntimubyemere. Ngo ni Imana yari yakuye amaboko kuri Sauli. Imana ikareka ngo yicwa n'ibifukunye. Hama Dawudi agacaja kumucurarangira. Ngo umutima mubuvuye ku Mana niko muri Samuel wa meravuga. Ugacuzuka cugirana ugajuja kuri Sauli. Sauli agacomba yo kwica inde Dawudi. Wabwira kuganira umugabo wemukira umuntu yakubyariye. Mbwira kuganira umuhungu wemukira umuntu yaguha ubusugi bwiwe. Mbwira kuganira umukobwa wemukira umuntu yaguha ubutunzi bwiwe. Ni umutima mubuvuye ku Mana kubera ko uvuye ku Mana. Yeremiya 39 Imana yavuze ngo bibi ni byiza ni cyembirema kandi bibonwa n'abantu bose. Ngo ariko wakubera ko nyinzige ngo nzogutabara mu makuba y'ubwoko bwose genda musome muri Yeremiya 39 nasona. Amos avuga ngo iki Kagoko muri Yeremiya 39 bari baduhaguruki mu byumba amatari 45 45 voilà mviritsa nguraheza umubwira uti nguko uko umukama avutse Yeremiya 45 kandi nguko uko umukama avutse ngo hesambura ibyo jewe niyubake. Ubundi ubumwe bw'umuntu n'ubundi ni igiti cy'umusaraba gikitse ubwo n'ubunywanyi bw'Imana. Sambura ibyo jewe niyubake ni Imana yasizeho affection igishanana cy'umuntu n'ubundi. Sambura niyo yabisize erega hari abantu bataviza mbaraga mutima kubona ibyo jewe niyubake ngo nkarandura ibyo jewe nitere ibyo byose nkabigira igihugu cyose. Nguvuga ntibivuga ngo umweranda ngo uyebera Imana ngo uri pastor ngo uri bishop ngo uri umuhanuzi ngo uri kibigirira bizoba kumupagani bibe no kumukirisitu kuko ivana n'intego y'Imana. Ngo none nawe ngo wirondere ibintu bihambaye ntubirondere umwaka ngo ngiye gusuka amarushwa ku muntu wese niriyatswe n'umukama ariko wowe imembo
nzogo n'ubuzima mu bibanza byose uzoja agwamukiye amenye ko ari kindi kibanza Imana gushaka kuko ikibanza warurimo warukiri kumwe n'uwo muntu akumanitse ku musozi waje ku musozi gutwa muri hoteli waje muri hoteli akujyaga atigirike wagirike ubutunzi bwiwe n'ubwawe nukuvuga umenye ko ari handi hantu Imana ibishaka kugushira ubanze wumve kwigihemu timuzosubira kuremereza amaranga mutima yanyu ngo yamemukiye ngo yagizene fata yuko igihemu cyose kiva ku Mana kuko ni Imana irema ibibi n'ibyiza niko yavuze ndaje kubikubwira umve mwako nguko kumukama abwiye umuryango w'Isirayeli ni mu ndondere ni umutoba undi Amosi 5:4 ngo ni mu ndondere niho muzoba ngo ni mu ndondere niho muzoba nurondera Imana uzoba nutarondera Imana ni Imana yogarukana umutima wo gwemukiye ntuzoba ni mu ndondere niho muzoba kandi Imana irakubwira ngo ntundondere mu byo usanzwe uzi kugira ngo ntundondere i Beteli ngo kandi ntujigaragara nimuce ni Berisheba ngo kuko abigaragari bazojanwa koko kugirwa imbohe Beteli cikubusa ngo nimurondera umukama niho muzoba ngo hani ho Yohava yaduka nk'umuriro mu muryango wa Yozefu akarigita umuryango wa Yozefu n'uwitigiwe n'Imana uw'Imana yahisemo muzosome mu gitabo cy'Itanguriro ngo akarigita Beteli atanumwe ari buhazini ngo bahindura ingingo umururazi bagaterera hasi ubutungane bugi Imana yirinze mbera ko umuntu n'uwundi batandukana ndaje ndabitandukanye n'ubugome mwebwe mwibatse ndaje mbigusigurira mu umbicarito tuzosubire kwibaza ngo n'umuntu ayamukira Imana ikamutandukanya n'ubuhigo bwiwe niyo mpamvu udakwiye kuvuga narababwiye mugenza we naguta uzogwanire ko azokwipfuza ntuzoririre kumwipfuza nicyo kimwe n'umukenyezi yambajije nawe ngo namurotoreye indoto y'umugabo wiwe hari mwimbero acavuga ngo nabonye kuri YouTube ikindi kiganiro ngo mwarotoreye ngo umugabo n'umugore ngo ibintu ngo biri mwimbero ngo none nanje ngo manuriki ngo aravuga nyene uko bimeze umugabo yataye urugo aje n'ubushwana ni kugira nibyo ndabwe nakindi kintu nakimwe ndibugwanura ahambwe ati jewe nahise mu bwanje kwibyo kwabirana nawe mbihagaritse ati uko mbibaye mubwiye kinini kandi yaje ni nambara gose ati yama ndatekanye mugabe kinini nokora n'igikomanere sishaka umuhanura ngo wagize ko siri iri umugabo yanganye n'Imana kw'Imana nuko mwicika mucugira barutabana umugabo ashobora gutanza umuvuma niba hari ikintu cyabaye kibi ni imyaka 15 Imana yongeye Ezekiyasi imyaka 15 Imana yongeye Ezekiyasi yayitemo Manase niko biri yivuga Manase azengereza Imana ku buryo mu kwica Isayo umuhanuzi w'umukama ngo yamwishe amuca agatoki bakura ko urushato bagira iki ku buryo abahanuzi bose bakurikiye Isayo bagize ubwoba burya nicyo cyatumye Yeremiya avuga ngo banzundeke maze ndongorengere n'abana nk'abahiza yavuze ngo mfumegira abajya bahungu babiri gusa kuko Manase aho yica sebukwe akaba n'umuhanuzi w'umukama akaba na mubyara wa se akamwicuka ngo mukumwica bakavuga kagenda mu Itanguriro ngo rero ngo bavuze ngo Igisaka kiravuga cyangwa Imana yavugana na Musa agiye gucura abanyisirayeli ngo kivugishe rero kivuge ndamubaza ko Imana itari kuvugira muri icyo Gisaka kabyumva mugabe Imana nihindutse mwene ubugome buzomugarukako nuvuga rero ngo uwaramye umugwi w'inyenyeri witwa Kimana witwa Kisiri ngo uhindura umwijima ugacika umutwenzi yiraburanye umunsi ugasa n'ijoro uhamagara amazi y'ikiyaga kayasanza aha ku isi ngo izina ryiwe n'umukama ni watuma ukomeye agesera umuntu aguhamukiye uzamwicisha urukundo nuzamukunda mufyetekereze ko ndaje gatangana nawe kuri icyo cy'umugore namubwiye numviriza mukenyezi nzonga ndabwiye n'abandi bagore iyo uri umugore ukabona umugabo asambana icenyezi ntuzokwigere witega ko ari cyo gukora kuko maraya baba basambana abafisi yindi diri y'icyo yukora maraya baba basambana abafisi yindi diri y'icyo yukora iyindi diri yenda ibapfinze abashobora kumuroga abashobora kumwangiriza abashobora kumutandukanya n'umuryango we nawe urasenga Imana yavuga ngo byasanze ari mu birekerese byari by'Imana mu birekera Imana wawe rero muri icyo gihe urata wakuba witeranya n'Imana nimba wararubyaye mu rugo igakuba umugore mugabo ntuba umugore mugabo ngo wiyabire no uwo mugore mugabo ngo urera abantu barindi ibikomere kandi birakora
Abigaili ugashingira nawe ukuri. Abigaili ngo yaravuze ngo Nabali ni ikigorye mitsina giwe ni ikigorye kandi nikomeye. Kora mu muryango we nikomeye. Umwami aravuga tushinze naye nanje ngiye kubukora ko mwaba. Abigaili gendana n'umwami nisikurage kujya bari kumwe biravuga ngo nawe amugore yahoze ari wa Nabali. Nabali ni urunyo riko ruririra. Wibuka inyuma y'ivu ukiruka inyuma y'inyu ukiruka inyuma y'ingu ukiruka inyuma y'ingu genda muri ndi mitima gukomereka y'abana bandi kukaja zoza akura umugera kura amashitani kandi wimatanya n'amara yacikamara jawe twaravyaranye ndabarahi no kubona usamana nkakwihanganira nk'ibya maze kuvuga ati ubu rero naravyaye abana no kubwira ni gushinga sinirukanye ku burere bwa butore ngubwo ndinze umubiri wanje n'umutima wanje kugira ngo nshobore kugira kuko ushobora gupfutareza abana bawe none wayamaze kwimatanya n'amara ni wazorera abana bawe hashaka kwanditsa ikindi kigwa mwana wagira ngo kugira ngo kuba umugore ukabigwa n'umugabo uzi yuko arenga imigo ngo bishitukanura sida ngo ubusa ngo niki ngo ubusa ngo n'umusirikare gwe ku rugamba ariko hahira ari gusubira umuryango biratandukanya. Iyo umugabo agenda akarenga ibigo yagaruka akazana amahane abashobora kukwica uko marashobora kumushungura mugabo iyo urinze umutima uti ngiki icyumba cyawe nuza tuzokungururira naye icyumba cyanjye cyukare ubu mweretse ko uri umuntu ushoboye kuba wenyine ubundi umugabo ashobora gusuzugura umugore akabona kumenya na ceshaye puruta abagore tugashoboye niyo mpamvu ikintu kimbabaza n'abagore mutabwa n'abagabo mugaca mujya kuba indaya mugaca mutana abana banyu mukabimborekwa je nicyo kimbabaza ni mwami w'Imana kwihana abagabo babo ubundi umugore yisobanura ugati magariri y'inshingano yanjye nimba kwabira nabyananiye reka kurera ndabishobora gutunganya urugo ndabishobora mwisunze ubutunzi mwisunga amazu mwisunga ikiryo n'ubusa gusa Salomo yavuze ngo n'ubusa gusa zose umusiguzi cyangwa koherete mugama aravuga ngo ni jawa n'ubukomeye agesera ngo kandi n'ikirimba kizitijwe amabuye kikagesera ngo baramububaha inyuriza ku nama bakababazwa n'uvuga ijambo rigororotse ngo none rero ngo kubera ko muhonyanga umwo ninde mugabo ninde gihemu aguta atabaje kugusuzugura abanza kugusuzugura kachi bagusuzugura cyo ngo bujya bwira bure byo ngo tujya tuguru twiwe ngo yamenyo yiwe ngo protangwa rumye ngo protangwa gize abanza kugusuzugura sibyo kandi umwara bujya atandukanye n'umukene umukene nikina abakeneye kugira ngo avane umukene ashobora kuba kenye akaba keneye diplome wamuha akazi agakora niyo katogaje na diplome ye mugabo umworo niki umwara n'ubwongo bwiwe buza bwarafasha bugerera mu isi y'umukiya tuvuga umworo nk'ubuje ungira umworo ryari yivuza ko kijya kigore kigufiya ko kijya kigore kimeze kujya ngo henge imishatsi yacu ngwe nukuvuga ukasuzuga ngo utoki bwacu gafite ibitoki bigufi n'umungize umworo mu isi y'umuka n'ubworo nikintu usuzugura ngo atacufise ogikora jana cufise no kora ngo mbinzobe cyane ndirabura ukomeze nukunye Jevuta mvuanga wisiza amavuta arakwirabuza mutoronera yo murya mu mubiri wawe kuko burya ni melanine cyangwa si melanine nici Imana yasize bizga byose myemena n'icyo gituma uruhande rumwe bigenda ku rundi ruhande rukagenda kunika ndabyumva ko izuba rishobora kubikora ariko ibyo si byo nanitayeho burya kenshi nawe usanga atacyo bigutwaye usanga atacyo bikunanije ndaje tuganire gatowe ngo narara kubera ko muhonyanga umwo mukamwaka ishikanwa ry'ingano niki n'ubutunzi Imana yakwihereye n'ubutunzi karemano imvugo yanje ingendo yanje ingero mugenda ariko nangiriza uwundi muntu nk'ubu kuvuga cyane wowe ushaka kubimora ushaka kujya mugora n'isema ngo epuruta na mugabo bari kubana ngo epurutike none mugabo nabandi ko mwigisha nkuko ubundi ko nigisha abantu mungana gute ningari muri cyo gituma nawe bikoze bitoshoboka uko ndiko kwakingana umuntu wa mugore wo ari icyo ashoboye wa mugore wo kuko hariho n'ingana Imana yadushiriyeho tutazi kuzisekura tutazi kurinziringaniza niyo mpamvu Gideyoni ngo mugihe abandi bari bajyanye mu furere ngo gatora ingana kajya kuzisekura mu kuzimu murumva icyo aricyo iguti nabiruko reka nanjye biruko Imana yaramusanze avuga ati Gideyoni ntabwo Gideyoni yarafise akabuto ko kubora igutisa nawe ubwiwe yarisuzugura aravuga ngo jewe ngo mwaretse muri bene Manase ngo jewe wari ibihangami yari yiyizi mwakubara umwanzuro abandi bana ni bari gusakura ingana avuga ati ibyo nibyo byabaye kuri Eli ntukemere gusuzugura n'ingana Imana yaguhaye izamira gutana gatana avuga ngo iki ngwingo mbaho mu byinyu ngo n'ingano navuga umutsima no umutsima wamaze gushira mu imbaraga
zawe ngo ninga kubera ngo muri ngo muratanga amafaranga ku bintu byinshi kandi bitari bubatse ngo rega ndabizi ngo inzu z'amabuye baje mwubatse imizabibu myiza mwate ni muzo inyumvi ngo rega ndabizi ububisha bwanyu ni bwinshi ibicumuro byanyu no murengera muracinyiza intungane mukaki giturire abakene mukabirukanira kwirembe nico gituma muri iki gihe umunyabwenge yinumira ku karigeke kiniga cyubuye mukuko tunabuvukira ikiniga cyubuye sinzo mu twagare riko ndamubwira ka sinzi kintu yaramajije candamuhaka ikintu cyabaye ku mwana wanje nukuvuga nk'aba bana bavuka iki gihe uriko rabihemo biri mu bagabo n'abagore mutegerezwa kubarera avec ijambo ry'Imana mutabaranye n'ijambo ry'Imana Imana nyene ishobora kumukoresha n'ikintu cyuko kumenesha ibanga Morango ni gute ngo umukozi w'Imana ngumwana wakabi reka natuko tuba twarigaze gukubitisha ababyeyi bacu mubaba niko nawe nashobora kudukubitisha umubabaro kandi natwe dufite icyo twapfuye gana ububasha bw'ababyeyi ni Imana irera wowe kugwawe ruhande tanga icyo ushobora kandi nugomba kwiyenerva ngo ni kwera umwana uzomufasha umubwira ikigigwa Imana izokudidisha ubonyene so guhemukirwa mu mutima wa ntukabika intuntu ngo wirukane Imana ngo ni kwera wahemukiwe no kuko guhemukirwa bishobora kuba mu bubasha bw'Imana pourtant na kimwe kibi Imana itakibitse ngo kibe niko Bibiliya ivuga na ine manuro no gwamwiza wati wavuze gukeneye manuro ni murondera iciza mureke iki ntukamupfurize nabi ngo nuko yagwemukiye gwanineza ni kwa Mose 5:10 vuba icakabi ubumenye kwikiza gutumubaho ntabwo ari urukundo cyangwa igikundiro cy'abantu ni Imana nyene amahoro igoza kwinyonga zayo iyo nayo nishaka yiko wigeranya n'ubundi muntu iravuga ati muri we musima navuze ngo sinkunze ndazipora ngo ariko bose ndabica kandi bameze ndakuburiza reka terera amakara yakakura abantu baguye mukiye icagatatu ubimenye neza yuko umukama Imana nyene ingabo ategereza kugumana nawe kuko nawe wavyatuye n'akanwa kawe umvize ngene Amos avuga ngo ni wo mukama nuronere cizo karikikebe ngo ni wo mukama Imana nyene ingabo azogumana namwe nguko mutivuge kwa nguti n'ubundi nana kwawe ni Imana ibonye ku gihe cyawe jewe nagaramba bw'ikuri muntu wese afise igihe ciwe cyukuza mu buzima bwawe kandi afise n'igihe cyo kuva mu buzima bwawe atarinze gupfa none ni mamisho yiweze ni Imana yamutumye kugerageza ndaje ndababwira nsonzera rangene mu byumva iga gukorana na mugenzi wavuga uti cyoma kamura kwisomo hamwe azoza kayako kuko Imana avuga ngo ibyama muzama ni byo bizoranga ko muri abana banje ko muri abasuku banje ko muri abigishwa banje kandi mwigishwa hakumugisha kumwe no mwigisha sibyo ibyama muzokwa kandi rero buriya kwinjira mu rukundo iga kuvuga uti mfite ubutunzi nkeneye ko nawe ufite ubutunzi ngukeneye nuba n'ubutunzi nkeneye ko bwaguheranye comoka sasa hari igihe rero nigira kwanariza baravuga ngo ngene ngo zisigaye mu bazungu mu bantu bateye imbere mu buryo bw'ubutunzi bw'isi banagarante buge navusanza n'abahanga kuko n'uburyarya kwakira ugasezerana n'umwana w'umuntu ngo ijana ku ijana n'uwagushika mpfuye uruw'Imana Jagi no vuze ngo ndoye Kigali ndo mu muji it's okay ubise mwashaka kusazira kubera kinda bibabwira ubundi umwana w'umuntu n'ikindi kintu Herodi ngumuka mubi wari umuza ko umugore ajeje kwabira ngo ashobora kuba muteye nk'inda ya gatatu yaramutse kwizina imgarutse ngo kamuca kandi agabantu bamuciye n'abandi bana bose kuko yamurose nabi kandi byatuma rodabara bakadisi mwari muzi ko Imana ifite ibigwanisho ikoresha kugira ngo itugeze ndaje gatora mwari muzi ko shitani ituza ko kugira ngo shitani zagatinga n'umugore kugira ngo Imana igeze umwe muri ikugaragara ubutunzi buri muri mugenza none niba mugenza wari mwene Rubeni niba mugenza wari mwene Muvumo niba mugenza wari guhagara ku musozi Hebari none nawe ukawari guhagara ku musozi Garizimu ngani mu gitabo cy'amategeko 24 abo bandi muzohura gute nawe mwirabira gasura udwadusura turatubanza nabagwijukuri umve umugabo twako wayigeze kubaziki amabara y'imbere sinabonye Toma yabigize umuhanga igihanga Thomas yabigize narabonye kuri YouTube ahubwo zona kibigisha gwaruka
mushaka umuremuka muishusha Imana itanga umwuka itanga umusha none mwani muzi guhagara mu biyo mukavuga ngo reka niwaze umugabo wanje abari we yiforoma mu ni muzi kwakira amazi ngo reka noga amazi cyasigaje ngo nzo umusaza wanje sigaje nzo byara umwana sakuti yega ko barabikoze ibyo biri muri Bibiliya muzoso yarabikoze kwa Rabani yamutwaye imfiti agashishu utubara zihari tutwaza namwe ndabare ubushakashatsi bagize bibutsa na Bibiliya sanga ni byo ni original Bibiliya iravuga Dawidi yavuze umwana w'umuntu wamubonye kwiki ku buryo watswe kumunganya nawe ureka kungana nawe kubera umwuka nicyo bituma umwuka ari wo kuye gusingira mukubaha Imana sibyo ngo ni muyabikibi mukundi ciza ni mutsimbataza ingingo ku marembo yanyu nukuvuga ikiwe wahemukiye vuga ko biri kose yaramukiye mukasize ndi wabundi umunga gwe mukera ndi bangubeza kumusomye umugabo gwe mukiye hari umugabo musumba yitwa Mara niyo mpamvu ruko kwabirana ko umugabo n'umugore n'umugozi w'inyabutatu yani cya kabiri gikuraho bitatu bya gatatu bitatu kuri bitatu cya kabiri ubusiranye ndekere wowe n'Imana hawa ni mutakaje ngo ni mutsimbataza ingingo ku marembo yayo hari naho umukama Imana nyene ingabo yogirira impuhwe agasigara kazevu ndavuze ati umukama Imana nyene ingabo yogirira impuhwe agasigara kazevu akaja muri kandi agatsimbataza shingiye kuri cya kibazo cya wa mugore ati byo mugabo ati nuko narahirye jewe nyene naramubwije ko ati ko imaze imyaka myinshi ko atazongera kunyabira na ngende Imana n'amara namo kubaza ngo yagize koza urazi mo ko ufise abana batanu mugabo aragutereranye kazubona araje kuko erega burya kesha abagabo baja kuba maraya bagaruka maraya muteye ipoto yakenye acanza ku mugore mukuru yafise ikasha gashaja kuri maraya mu bica bisuzugura none natari ngore mutima w'Imana cyangwa isuzugurisha ingerage Kristo yarabwiye abade ngo amgebgewe igitabo cy'amategeko ngo imuka nikarangwe imbere mu Nyisirayeli musambanyi nakarangwe imbere mu Nyisirayeli umurozi nakarangwe imbere mu Nyisirayeli muri izo kategori zine mvuze na namwe abari mu mugabo ari nk'ibigo sinavuze umugabo wambabarira kandi sinavuze n'uwansi sinavuze umugabo umuntu n'umwe navuze muri izo kategori urachamatara n'amazi neza neza ukati wavuga utubure ngiye kurara abana ngiye kugira kuko nta kintu kiwaje nuko bigwa n'umuntu atazi ngene ubaye uzogwara nakopfutse nuko gusa ibintu kenshi byangana abagore bavuga ati reka basaze kubera sinabaho ntabikwa mugo n'ubwo rye n'ubwo yaba umuntu atabatabiriye Kristo niye ariko yese gatanze n'ubwo ko yafite imyaka 33 kandi 3 niyo yagaragaye nk'Imana akora nk'Imana 33 yarakomeye ari mu Kristo agenda n'abandi yegomenyene yari Imana mugabe gihishije ku myaka 3 niyo yakomeye cyane baze gutora bigishwa biyo susedwera mute muvuga ukuri tekana none nawe nagomba ko birazoza bikubwiye mujina mugani mugabo ubunda gusanga mu gitanda akajya magira yasa kubinimwe yabo yagara areka isi ngo ari nawe umukama Imana nyene ingabo yogire mu agasiga ko Zefuni nikigira cumi cyakashitsi kasiga ariko Isaya yabivuze mu Bwana cyane asigara Kazefu mu cyanejo ekareke ikintu tukiganira ko tugisotse muve muvuga ngo ndumuhema wamatabagane kubita ku mugabo yitwa yo mwumve ko guhemukirwa ubundi ushobora guhemukira wenyene ushobora guhemukirwa n'ababyeyi ushobora guhemukirwa n'umuntu nkawe ushobora guhemukirwa yewe je nabo nyine yahemukirwa n'Imana nimutsitare amasomero uyu mugabo yawe yaranyigishije anyigisha kubana n'Imana mu gihe wahemukiwe yowe yahemukiwe n'ubuzima atakoze ibyaha iyo wahemukirwa ni shetani batagiye inama batakorana hari uvuga ati umuntu yicwa n'inkota kuko yicisha inkota ukavuga ati yaguye mu busambanyi ko ahora asambana nawe yahora yerekana aramusambana reka yoboyemo n'abawe ni shetani ariko urasoma Bibiliya iravuga ngo iki iravuga ngo mu gihugu cya Usi ngo hari umuntu yitwa Yobu ngo uwo muntu yari ntungane ngo yagendera ukuri akubaha Imana kandi agaca kure y'inabi ibi ni ibintu bwiza kuranga kugira ngo ntuzokongere kuba muri icyo gihe kugendera ukuri kubaha Imana kugendera kure y'inabi kuko umuntu yaguhemukiye usha no kwimvira kumwica ngo hari yabyaye abahungu 7 n'abakobwa 6 gato yanushaka n'ingaha
ngo yaratunze kandi nama ibihumbi, ingamiya ibihumbi bitatu, inka igihumbi, indogobwe amajana 5 n'abakozi sinzi. Uwo muntu yaruta abantu bose bo mu buseruko, ngo abahungu biwe bama bakurakuranwa kuja mu nzu y'umwe wese kugira iminsi mikuru, kandi bagatumira abashiki babo batatu bafungura no kunywa hamwe nabo. Iyo minsi mikuru yose irangi Yobu yacatumako kugira ngo abatyorore. Uvuga ari umuntu yubaha Imana. Ariko uyu muntu ngo umunsi umwe murongo wa 6 ngo abasabyi b'Imana baje bishikana ku mukama, maze rero shetani izanana nabo. Mumve ko muri abasabyi b'Imana ntayo bari, kandi abasabyi b'Imana abasabanyamubiri imyuka. Iyi ni imyuka, ni bwa bwoko bw'abamarayika, bwa bwoko bwo mu ijuru. Ngo umukama abwira shetani ati uvuye hehe? Ngo shetani yishura umukama ivuga iti kuzunguruka isi nuko yiyererako. Ngo umukama abwira shetani ati mumve ko abasabyi b'umukama niba ndavuga Imana ngo mumeze ndazirarira ngo iki nibiki. Basi burya dufise imyuka ituraririye, imwe muzituraririye. Iyo wubaha Imana batayo ngakujya kwa Isabasi yeretse gaza tigendura mu bambi bakabiri gendura abaturaririye, agacabona imiriro inkota ibiki bega amareka bica base ni karibu ngabo zase ni karibu bintu. Basi dufise umutekano w'ijuru iyo tubyemera. Imana ikivuga ngo wibanaye musabyi wanje Yobu, ngo nawe umeze ngaho kwisi, ngo n'umuntu w'intungane agendera ukuri yubaha Imana agaca kure y'inabi. Ngo shetani yishura umukama ivuga iti ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa, ni wamukingiye we n'urugo rwiwe rw'ibyo atunze byose. Umva mumve ko Imana imukingira nshuti zanje. Na shetani nabitse hari abantu itubahuka, hari abantu itagera ko mukwiye kwamanija muri mukama. Ngo ni wamukingiye we n'urugo rwiwe n'ibyo atunze byose, warahezaga ibyo yakoze, ubutunzi bwiwe bwuzura isi. Ngo nukuri ramvura ukuboko kwawe nyene ukore ku bintu byiwe byose. Iyi ni Imana ivutse, urabe ko adaca akuvuma imbona. Iyi ni shetani bivutse bw'Imana, ngo ramvura ukuboko kwawe ukore ku bintu byiwe byose. Urumva shetani rabizi, ni kuvuga shetani. None gacuti zanje nitwenda iyo aba shetani yari ifite ubushobozi kuri Yobu, shetani ni yari gucibyigura ko yapfuira Yobu. Urumva shetani igendera ku isi, yabonye Yobu. Imana ngati wabonye ingene Yobu anyuba, shetani irabwira Yobu, irabwira Imana ngo ngoya ngo Yobu akubahira ibyo afite, ibyo wamuhaye. Ngo ahubwo Mana ndakubwira ngo ramvura ukuboko kwawe ubimwaka bijya bintu, urabe ko Yobu adaca kupfuba. Bisigura iki? Iyo aba shetani kuko ari umwasi w'Imana yari afise ububasha bwo gukura ibyo bintu kuri Yobu, yari kubikura kuri Yobu kugira ngo Yobu agire iki? Yobu avume Imana. Ncacumvikana ko iyo aba shetani inumvira ni nkuko kwa jewe nawe uri kuranyumviriza, sibyo? Ishetani iraje ufata uri kuranyumviriza ko simbona kuri Imana. Shetani kumbe wowe abakozi bawe basuku bawe bariko baratembera muri aka karere barakuzaniye raporo, ushetani ruca rubaza ko ni imyuka imibi na myiza, inzira n'izi imyuka. Imana irakabona ko kari mu gwa gwafunurira, akabona ko gwa gwafururira, avuga tuvuye kuyebaye ni gute wazane n'abazanye banje sinari mwisi kuyebaye. Imana ati wabonye antawanje wabonye umva ni imyuka irikira yerera ngaha nawe urumuka. Imana n'umuka sibyo? Wabonye anita wabonye wantinge na nkishimira senga ko je ndi mu mubiri sibyo? Mugabo yabyukiri mu karere kanjira zitira avuga ngo reka ngo waramuzitiriye mu byose umuhimu mu abana naco mwine mu munezero ngo genda ngo mukure ko bijya bintu ngo reka ataca kuvuma wenye nabanza wire kuri itasi. Imana tindagwa burenganzira gende bikore. Imana mumvingishije inama yapuru tumenga Imana ari kungisha inama ikambwira ati Anita ujye ubwira ugeragezwa. Imana yabishije inama iriyemera, iraza ububasha bwayo, iraza ububasha bwayo. Nuwa shetani nta bubasha ifise bugusambura ibyubatse. Mugabo Bibiliya Yeremiya 45 kandi ngo nije wasambura ibyo niyubakiye. Uko buri kintu kimwe cyose nabiga muvuga ngo byubatse bangange ngo gukora imiduga ngo ugira ibikingo iterambere, ni Imana ibirekura, ni Imana ibirekura. None Sokrati jambo yavuze sicyo Kristo yavuze, ugira yaruba Imana cyane rwose, yarumushakashatse. Uwada Archimedes ugira yameze gute? Yararose ashira mu ngirike yarose birahenza biraba.
Shetani nabo bashifise kugusambura gutandukanya umuntu n'uwundi. Mugabe Imana ishobora kubireka kugira ngo ihanure umugomo mwari muri bo cyane yigishe igeze uwitwa kwa Kristo, kuko ari ubutunzi Imana yatusizemo butazojabona kubera kurekera no kutamenya Imana ziri muri twebwe. Niyo mpamvu ibihugu kenshi biri mu amahoro, biri mu mutekano, biri mu butunzi. Nusanga ariko bakujya amasengero menshi ngo basenge, aho gusanga bubaha Bibiliya. Je gutuma nababwiye akina abamisirima babuze n'ibihugu byabo byose babuze ubugutire bushasha ko babuza bakamenya Kristo wari wesibyo. Mugabo uri kurara bige bitabo bitanu bya musingene babyubako bahani birimo. Nababwije kuri mora ndafise amatsiko ikuzobona icyo Imana izakora kuri. Mwamunzi mwaranga muri ndafise amatsiko. Ndafise amatsiko. Aha ngo mukamara heza bwira Shetani ati ehera bibwiwe byose ndabishize mu minwe ya. Murumva ko Imana ubutunzi dufite, amagara dufise, intoki dufite, abo bana nabyaye bijyanye abandi bari ku ishuri, aba bagenzi mfite, izi nshuti mwebwe muri komera Kristo ni muzima ibafite ku burenganzira. N'ubutunzi bwanyu bufite ku burenganzira. Ifite kubiguha ukabigumya kubi cyaye kubikwaga mu minwe yawe, ariko numukore kuguki Shetani ikiva imbere y'umukama. Iyo rero muri iki gitabo cya Bibiliya iravuga ngo mugihe bavuga Shetani ngo baba ariko baravuga ngo muri iki gitabo cya Yobu ngo Shetani no kuvuga intumwa y'Imana ijejwe kuraba ko abantu bakora ishaka ryayo. Siyantani bivuga ubundi Shetani ni intumwa y'Imana mugabe itakuzanira message divine, itazana message kugira ngo giruko nk'ubwakarorero umumareka Gabriel murazi muri Luka ikibone cyane waganira n'umubyeyi Bikira Mariya umubwira ingene aza gusama, ni nawe yaganiriye na Zakariya kuri atara umubwira ingene Elizabeth ajya gusama inde aza gusama Yohani Batista, niwe yaganiriye mu gitabo cy'abacamanza na mukama Nowa amubwira icyo agiye gukora kandi ko agiye gusama umwana ibintu ngiye. Ni kuvuga rero Shetani rero mareka Gabriel ajeje kutuzanira amajambo imessage ivuye ku Mana. Ibyo byabaye no kuri Daniel. Mugabo marayika Rafael ajeje kuza kuraba amakarande imivumo agashinyaguro sibyo n'agacinyito ibintu ukuntu abo umuntu azaka gukubita ikofi nabwigere narimvuye gusenga afise Bibiliya mu ntoki reka ngakuvertire keza kariko terezira mwanda umwana nzi no masodanda jari kunisha kwese nigeze ndiko ndakuyabara mu zose wapi nayishira ku kuboko nubiyaba namba ingira ibintu by'amako maremare mugabo ukamenya nibo narakoze no kuvuga namana yambaye ku kuboko apana kaya gatoyi narahizingira ku kuboko Jesse nigeze nambaje mu zose namba rangasana bakoze nani mudani nigeze namba mu buzima bwaje bijya ngo mushikiriza winema mukinya Jya kwa nanye mbona ko ibintu biva mu bindi bintu bitagaragara umudara atacho mfasha no muzama atacho mfasha gusa ni gwibutsa Ibyari byarame mbona nawe ko nawe mu Kristo cyo gituma mu abaye interese n'ijya nyigisho nibyo yaragezeko kandi tuzobaganira ko nibaza mbere ko ashobora kunzika kandi dushobora kukiwaka ku ngoro. Nukuvuga iki rero Imana ishiraho abamarayika batuzanira amajambo ya message ya sibyo ishiraho abamarayika tugwanira kwera igisokuru kibihanda avuga muri Ezekiel 5 ngo naragucira wande musanga unyoko ya gutaye mu maraso ikiniki hahaduge nugasanga ufite icyaniro muri quartier ikiniki umarayika kaza ati hayi baba bari bigiye Imana ifite ikikubwiye umarayika Rafaeli wajejwe kuraba kutanzira ico kintu kuko kwisobanukirwa kwawe kawana marayika inde Mikaeli uwo nawo Mikaeli ni njyana barazo mukajagari kwa ko umuntu ashaka kuba muroberi akaja kugwanya igihugu ciyo kwa ko umuntu ashaka kuba kiroberi akavuga ati no president gute no ministre gute akaja kwadukira ngiki kandi mwisi mukarabwa birakora mwisi y'Imana kuko nibyo Benaya umuhungu wa Yehoyada nibyo yakoze yari umuravi mugaba ingabo ya Israel kandi kintu kigoye cyane no mugihe Salomo yimiko yari ingabo ya Israel nuvuga kajya kajagari niko kajetwe Mikaeli gukura kajagari kakujya ku musirikare gukura kajagari ubundi umusirikare n'abajejwe kwica umupolisi n'abajejwe kwica mugabe yugiye kunanirana aranakwivuna cyo gitorwa n'ubundi abapolisi ni barabakurasa ku biciro byane baragukosora ibintu bagapfunga bakagirika ibintu nk'ibyo. Nukuvuga rero Imana ishobora gufata ubundi mwuka mubi kuko mwibuke Akabu Imana ngo yagiye mu juru ry'imyuka mibi bavuga ngo ninde yagenda kunsukira akabaje kugwa ku rugamba. Rero ujya muntu yaguye mukiye buriya niwe baza kujana kwijana bakoreshwa na Shetani. Iyo Shetani nayo yawe imbaraga nayo ikanaca nikirama cy'Imana yawe Lucifer yari no wahisemo nuko yagize ishari. Rero ngo ushaka kubura umukirisitu Imana ikabona ko ugiye kubana n'umunyeshari ikabona umwanzuro ufashe
ufashe n'ugano bigiza bukwi na bukwi ikakureka mugabe ikakunaniza ko byara mu musaro kavuga ati nzokoreka aho byaritse uwo murashura guca gwemuka ari shetani sibyo iyo shetani ijeje kuza kugerageza ko wubaha Imana niyo mpamvu muri Yobu 2 umurongo wa 5 Yobu 2 umurongo wa 5 aravuga ngo iki haravuga ngo nukuri ramvura ukuboko kwawe ubunyene ukore ku buzima bwayo ngo nukuri wongera ukuramvura ubukoreko kore ku buzima bwayo kore ku magufa yiwe no ku mubiri wiwe urabo kwa daca akuvuma imbona nkubona umukamara yeza abwishe tanati era amushitse mu bintu yawe ariko ntumwice nukubigisha shetani yarabangira saba ishingiye ku butunzi bwayo wewe yasabye ishingiye ku rukundo rwawe ku rukundo cyawe ku cizere cyawe ngani bari wizera Imana yizere mu mugabo wawe uravuma nimba wari wizera Imana yizere mu mugore wawe uravuma Imana nibwemera abuze ngo sinaje mu mugabo n'umugore nimwebwe mwenyene mu bivuga natangaje niko namwe ndenda vuga n'abakuru b'amadini ibintu nabwe babona none kwisi yose Jesse ndigana ngo umuntu abyigisha namwe muri biri yanditse ngo bazobumwe nibyo Kristo yigeze kubivuga mugabo ntiyabivuze nk'indagano Imana yashaka ko babumwe mwari mbashaka ko babumwe bakiri muri Eden ari babiri ikabona ko Adamu yigiriye mu bwiwe Eva kiganira neza kakimera nk'uko numva gute no bikigogo ndakureka niko bigiye kuko ijambo ry'Imana musenzeraniramo mu bijyanye n'urukundo mushingira ngo izo byose baje nabo uzoba ni uzoba ngo ninago yemukira ngo nimvana nawe Imana ibimanireko biga n'urukundo udashingiye ku mubiri kuko umubiri urapfa ubundi none napfa nawe uzocupfa nahemuka nawe uzocuyemuka nagoka nawe uzocugoka bwana umuyagiye mu gihugu yagokeyemo ninde yamuhereye agaciro ni Ruti icyo gituma Ruti ni wasezeranye kandi n'umukazana nayo nabo kandi mukazana atanamubyari agera kubyara mu bundi buryo cyo gituma agiye kubyarana na Bowazi bisigura umucunguzi banza wumve ko umunyagaciro n'umunyagaciro jya gukora iki ngo maramatse mubakora iki ashinzwe wambwiye ngo kwanga mu bisi ngo ariho yaranamuvuze n'itire uzozwana ngo kuri YouTube ngo ari ngo yiza amateka ndavuga ni mukama wanjye umumere niko ni nana basaba n'ikiganiro cyanje n'umuzotinye no kumbwira muzotinye ku mani mera telefone jewe ndiyizi nzina nyiri Imana yanje ninja kutrabisha ngaje kudekona ngaje kugira ngawenga magonda mara ngo bantu barambonye nsanga bazinjirutse nk'ibije zikamva kuzomwita ni koferi mfate ntabwi ndiko ndagera nivire muri wanje nayiko yantu nimba ko ni nyakero menga nemvuye gutabuza rero kuraba tutagujero wanje nari mvuye kurabayo uko bimeze fraternity nasize kuko nari umwari mu kazi none afite amerekeza turabanyeshure twagenda tubiki mugamaze ko umwari mu kazi cikirano base turakomeza mugabice genera keje nyene nifitiye agashapure n'iyambari akajipo n'agapira ifitiye agashapure ngo kwa ipotani cyakwe niye kuko kacugene ko ndasema ko je nasomye cyakwe ndi mu rugendo gusa je shaka kucira mu cyakure n'ibyakuna na cyose ngandi mu rugendo rwose rw'abakipenisha bucyo gacembe nukuvuga rero mugabo ngo ndicaye ari mu bandi be ngandi jenyene nari mu rugendo wapikwi sinzi kwibesha mu buzima bwanje kuko ubwango bwanje ni bukunda ibintu buguma busubiramo ubwango bwanje burambirwa n'ikintu kiguma kigaruka ari kwakundi kandi uko Imana ndeme n'ushaka kumindura kandi kubabesha nawe ni kinyoma kuko nzi neza ko umurongo w'icapure navuze atari utonjana mu ijuru oya mbwa kwisobanukirwa kwanje kwirinda ibyaha kwanje gukundi itegeko ry'umukama kumvira kuramira abakeneye ingabire Imana yashize muri jewe ibyo bintu birahagije ngo Imana imamahoro biri kuri iyi si no mu buzima butakurikira birahagije bisigaye ni doctrine kubigira ndi kumwe nawe ngo ryoherwe ni sawa kandi kuri simbigira ngo ryo bitojana mu ijuru wapi kandi simbigira ngo ryo bizo mu munezero wapi nukuvuga iki wanatawiye kwimana n'ikindi kintu Imana ipfuhira umuntu kujya muko jambuze ngo kubari byo wowe washinze ngo kwanje papa yashinze ngo ndaje ngambona ko bire nayivuga iki kuri ico kintu ngajanza ngo ko ibyo papa yashinze Imana ngo Imana yivuga masengura amaze ko umwana apfuye mama we wateruye undi mwana ashaka kurako ngaca mukuru yari umwana wisema ni yatatawagura nyine ngene Imana ikutugira kesha ndaje kubabwira gato yo yarabanje saba Imana shetani anje saba Imana yo ku bintu bye
irica abana irica ngamiya irica igiriki by'imfabusa nabemeye kutabigije igitabo cyayo kandi nzokibigisha nge mugabo ku buryo bwiramvuye makatukimaze dusoma ikigabane gusa tuje tukiganira ko siyo ngabire y'ukuzoma ngo magenda navuga Imana izoyibanza isengera hanyuma icyakabiri irabanza irasaba umubiri wayo ite birazana ku bagenzi bayo irazana ku mugore wayo iyo barangirika mu mpande zose iyo yari mu gihemu ninde bishyize mu ruhara n'Imana yahaye ububasha na shitani so uwo muntu yaguhemukiye mubabarira ubwira Imana uti rero ko wemeye ko amemukira sawa je umutima wanje nawutwara imbaraga zawe nazitwara niyo abantu wayibutunze niyo abantu wayibusugi bugenda byifashemo na babarira mugabo ari umugabo n'umugore urumva uravuga uti babarira intege nke zanje mbwira urashaka muri iki naho ni mpamvu Dawudi yarakomeretse yarahemukiwe niyongeye kurongora isugi yarutse isugi yarongoye kubw'imembo y'ukwica Yonatani bambe y'ukwica Goliyati amusore aca sanga buryo uwo yamerita umwami yari yaremereye uzokwica Goliyati siwe yamuhaye yaciye asuzugura Dawudi urumva ko Dawudi afite igisuzuguro cy'uwo yakoreye nkakujya kwa Yakobo Dawudi aricecekera Mikali nako kari gatoyi ko mukobwa yari kubi ingero y'uwishe Goliyati Mikali gabura gakunda Dawudi Mikali gakunze Dawudi ko Dawudi yavuye abimungabo z'Isirayeli gakunze Dawudi kaje kubwira se ngo numva nkunda Dawudi saravuga ngo mukuru wawe yazi ba Yonatani nawe kuko Yonatani yakunda Dawudi cyane kandi yari imfura mu bahungu ba Sawuli niwe yari gusubirira umwami ku ngoma kandi Yonatani nawe umutima wari wanywanye n'uwa Dawudi aramukunda gushika yamwamukana we wamuhimeta yiwe amuhaye inkota yiwe amuha n'umwitaniro we yamuhaye ubutunzi bwose burya amuhaye icyubahiro burya Dawudi yimitswe kuba umwami na Yonatani Dawudi ni yimitswe kuba umwami n'umunyisirayeli no rwatangiye gutwarira Heburoni yimitswe na Yonatani cyo gituma umukirisitu yisobanukiwe yimikwe na mutima w'Imana mutima mweranda nawe ni jambo ry'Imana rigwira muri twebwe tugahinduka ingeso mbi tukazeba ube gito tukabiheba tukabiki tukababana bisobanukiwe Yonatani niwe yimitse Dawudi amubutunzi byose amuha ibintu byose sibyo nubiki Yonatani mu kwimika Dawudi icyabaye ni Yonatani yamanura semona ko ari wamuburiye ni naho basezerana isezerano rya nyuma sibyo ngo byo gukora kugira ngo sindabacana nganukirike mugaragira amabwire kimwe mu byagaragaje ko Dawudi igihemu cyamuvuye ko yabohotse kuri cyo gikomere cy'uwemo nigihe bagombye abagidiyoni basabye abavuka kuri Sawuli bose ngo babice Imana yateje inzara ya Isirayeli sibyo ngo ikigo cyateye muri Isirayeli icyo gihe mubo yasabye acavuga ngo Mefibosheti ntaba kubwisezerano rya Yonatani yari yaravuze ngo nakimuga kizoza ngaho ibwami mugara avuga ati ni mundondera akasigarira ko munda yo kwa Sawuli kubwisezerano rya Yonatani yari yarahemukiwe umugabo ntiyahemuka nubiki Mikali rero amaze kuvuga ko akunda Dawudi sasa uracavuga ngo reka ndamuguhe kugira ngo nce ndamuronga ndanamwice Imana yavuga ati wanuzomubyara ko Mikali nawe agira ikosa yaramuhungishije nibyo ariko nawe yagize ikosa agiye gutora isanduku y'umukama ngo amusuzugurira mu mutima agira nkuko buryo ujya mu Imana yemeye ko mutandukana aba yaragusuzuguriye mu mutima kandi bubaha Imana igacishirigiyemo hagati yanyu mukavana ko kugira ngo Imana byatumusaba ko akabuto kari muri wowe ubu kubera uburyarya bwawe ushobora gucumbira ngo none Imana ko kabuto niyo agashira mu wundi muntu wowe ni utanze system ni wowe ukeneye mati gusystematiza no kumajisha biratandukanye Imana ikoresha strategy yayo yashize ko namana w'umuntu yivugurutse hariya nige muvuga ngo Imana yavuguruje Musa ngo arabigira ngo nubice ngo bogutura ngukiniki ninde yarokoze ninde yajabutse yinjiye muri Kanani bapfuye ndeka bagera ni bapfuye umwe bamwe bagapfa bahambwe n'isisika ikasa bikabamera bakomeye Imana ikoresha strategy nikoresha imagination yarageje kwimagine ibyo yakoze muzosoma mu gitabo cy'itanguriro niyo mpamvu Kirisitu muzosoma inkuru nziza yanditswe na Yohana ko Yohana ni wamubonye nk'umunyarukundo yavuze ngo Imana iracakora ngo nayo iracakora kuko yagaze mu gihe ngo Imana ikimagine ubu yinjiza system niza system nawe ufise amazi yugura robi ujya kuyimba mu kuzimu byakoze yarakora cyo gitobuze ngo iraruhuka ubikorera muri system niyo ngende mwisobanukirwa mu nzo abantu badasanzwe Dawudi rero Imana iramwiwezira bingene Mikali muvumye nakakabuto ko muvumo kari muri Mikali Imana avuga ati bure mugize ngo byaga kwa byara Mikali avura na Dawudi
agenda kwa ngo n'undi mugabo arabyara mugana babyariye urupfu uko yabyariye abazobambwa babambwe mu gihe batangwa n'umwami Dawudi nyene birekowe n'Imana kuko Imana yaragiye iravuga ati Dawudi bishava abagidiyoni bafise yozuwe bagiriye ikosa nimutababaza icyo bashaka bagidiyoni nabo baca basaba amaraso avuga ati icyo musaba cyose nije nibihera igihe imisi yose ntuzofata ngo ni mugenzi wawe mukiye ngo n'umugame mukiye ngo ni gisokuru cyo ngo niki bizanira binabi yose muhura nayo yizana imbere y'Imana none yobo ni murana ni gisokuru cyo biramuzi ni yari yabaraguza ni yari yabasambara ni yari yabi teka ari ikindi Imana ishobora gukoresha kugira ngo igemuke ikugerageze icyo twita abasoma icyo twita bicaye mburiza abasoma ngene Imana bakoresha Yobu amaze ku ishatani maze kuza mu buzima bwiwe Imana yari yamubwiye ati ngiye ndetse ishatani uje kuyangana yewe ndakubona nzogutabara yabibonye bimuhaduka koko nyine umuriro wararigise buno umuriro uva ku Mana n'umuriro umuriro wararigise urarigita Imana ibona Imana itabwiye yo baratunura yo ngo aritanura kw'imutsi tibo zose ariko yo bacaravuga ngo navuye mu nda y'isata cyofisi Imana iratanga Imana kisobitse mugihe muvuga uti Imana niyo yamumaye none igihe cyiwe kiravuye mu buzima bwanje jewe ni ari bwagere kwamva mu buzima none aramvuye mu buzima utubona gutekana nta kindi gishoboka nta kindi gishoboka nta kindi gishoboka nutabona ko Imana ariyo yagushize mu nzira uwo muntu mwahuye mugahuza umutima bizokunaniza ariko nubibona bizokorohera ingana ubwira Imana uti Imana ongera umungarukanye yo aravuga ati Imana nitanga Imana niso ni gute wobohoka kugiye umwogiriwe n'utari witetse umva ko wewe utamatanye na mugenza mu buzima bwa buri munsi Imana igushira imbere umuntu ukeneye n'ubwo ukeneye Imana yagusize imbere umukeneye nimba yahavuye bwira Imana uti wisubije ibyo wampaye mbwira icyo ushaka ku Mana haguhemuka wohemuke we gusa wirinde guhemuka nagira mbabwira ko hari inyifata imwe ihamagarira Imana kugushumbusha ni kwihangana ni kubabarira ni kubohoka ku byakubabaje ni kunezererwa icyuri Yobu yaravuze ngo ni Imana itanga ni Imana isubira ku byo yatanze Yobu yaravuze ngo ni Imana yampaye none yabisubiyeko hariho n'igihe uzohemukirwa bagenzi bawe ntibagutahura ngo ba Eliyabu baraje ngo baravuga ngo ba Eliyo ngo baravuga ngo Yobu ngo nurekesha n'ubugome bwawe hari igihe uzotanga ukavuga ngo ujya mugorega n'umurotsi ngorega ujya mugabo nawe ngorega ujya mukobwa kona nyina ararabona nyiniki bakabizana mu miryango bakabizana ekada tekana Yobu bari bagenzi biwe batatu baravuze ngo nuceceke
aravuga ngo ni wewe byavuye ngo mu butunzi Imana yaguhaye ngo waciye uke n'ukuri bijyanye ntabwo yobu yari yabukiye Imana ariko watavuga ngo n'ukuri nguma ngo nukugize tekana Imana ize gushombosha Imana ize gutabuhisha Imana ize gutabuhisha nakindira nakubwira igihe mukibigisha kuba ku buzima bwawe kugira ngo Dawudi yarayimukiye mu myanya yose y'igorokirwa mugani we muntu wa mbere yishimiwe n'Imana nakindi kintu nakiwaje kubwira Imana bwira uti nzogumye Imana uti nzogumye inzira zawe kugira ngo sinigere ncumura kubera karimi kanje iyo wahemukiwe wumva wovuga ukavuga ibikurimo ukavuga ibyako baje ukavuga ekanda igusanga watokaye Yendi imbere y'Imana Dawudi yaraje imbere y'Imana ati bakubite bamena kure bajanjange ariko Imana bamushira imbere ngo ingabo ziba ati tumwice ati ipfuriza maru wakubabaje ni uzomurungitse gusambo wace gukubitwa n'Imana ipfuriza neza wagutetereje ngo nzoboha umunwa wanje ni Zaburi ya 39 ngo nzoboha umunwa wanje igihe cyose nzoba mpanganye n'umubisha ngo nzoboha umunwa wanje igihe cyose nzoba mpanganye n'umubisha ari akaburo bunda umutima wawe uri mu guhangayika ubuhanganye ashobora no kukwaraza ariko ariho namuntu gutagwemukira mu buryo budasanzwe kwararaza akakumenerera ngo udufoto twawe utujambo twawe ibiganiro byawe uteranya n'abantu kwambura iki kubuteza icene boho umunwa wawe ndasozere ngo narabaye ikiragindano ndacereza nguma kure y'ubuhigo ububabare bwanje urushirizaho ariko muri ububabare bwawe urushirizaho ni Imana iza none yawe Imana niyamushumbusha akiri kuri iyi si none mukumushumbusha yazanye wa Mungu wawe w'imfura yaramaze imyaka 17 niwe yabyara gusa Imana ngo ibanga ryari yagumijeho umugore wiwe ubundi umugore ko yari yubahutse gutuka yoba akabwira ngo tuka Imana ipfe ni wari gucapfa Imana avuga ati oya kugira ngo nyene ntuzovanga amaraso ikampe kugira uko burya yobu niho ndamutandukaniza na Burayi yobu niho ndamutandukaniriza na Burayimu kuko mukayo yatutse Imana Sara yashoye Burayimu gusambana sibyo mugabo Sara Imana mu muhungu Imana aho nyene iramubabaza Sara arapfa urema sigarara ngo rakatura byara abagore batanu abyara abahungu batanu muzamwiga kw'ijambo ry'Imana murizana mu buzima bwo Imana irobanura ku butoni n'ikimigani ya Salomo 8:10 yavuga nugira umwete kwirondeza izo kuyegereza navyo Dawudi yavuze muri Zaburi ya 18 ngurabyo butonganuke bw'iminwe yanje ukara butonganuke bwanje bw'amabwo bw'umutima wanje waramere kuvuga ubugwa neza kwiyakira kwibabarira eraga nuzahora mugeze je mu nabanje ibintu byose maza kwibara kavuga ati none nimba jibe yanje ari njya ari iki yakiri wako ngo muhambe ngo mwature kwa amahoro mwature kumvisha unezego nuko nezego unezego nuko ari wowe mugore mwizo unezego nuko yizeye we ni Imana ari undi musi uzomubona ukagira gahinduka n'ikina ari gukora umuganje n'ababari n'ikina ari gukora umugore wanje n'ababari n'ikina ari gukora umufiyasi wanje n'ababari kuko ubuhemu bwawe azobuzira mugabe impamvu Imana idahana ibihemu ikwera tutiyakira ku bantu bebuke nuka gomba arabandi nabo rero nigeze ubujyaje uyamuguga cyo gutinya cyangwa gufi akabona ko nasuzuguritse akabona ko nagiziki arangarukira avuga ati umugore wanje yabaye nabi bamutuga aho ati nije nari ducinije we nari mfite icyo mazeje bakavuga Imana yacu imibiri yacu n'ingoro za mutima mweranda ubutunzi waruze kuri mugenza kugira ngo unezerwe uzere ku Mana kugira ngo unezerwe ubudahe umutima wawe ureke kuguma waka umutima wawe ureke kuguma utunduye Bibiliya iravuga ngo raba iminsi Imana yamaye irehana ikiganza none wawe ufata iminsi Imana yaguhaye wongera uyipungutse niko Zaburi ya 39:6 yavuga ngo iminsi Imana yamaye irehana ikiganza canje ngo igihe cy'ubuzima bwanje ni nk'ubusa imbere y'Umukama ngo noneho umuntu wese ahagaze n'ubusa gusa mwako umuntu agenda ameze nk'igitutu kandi naho yiyahagura n'iby'ubusa
wango ngarukire agire n'ibyubusa ndamubabaze ndamumvume ndamuroge n'ibyubusa ushobora guheza kubikora ugasanga arase n'urundi rupfu rwoganye je kubeka imbu mu promoter w'urupfu rw'umuntu ngo binyimvira ko ngarabye no gukorera kubera nimumara n'imyaka ijana n'imana igomba kugwiza abagome icyanze nuko yaduhaye amavivu wawe nimupfuka mu bagome nzobadida none iyo we gatatu avuga ngo inzige n'itsimana ikoresha kugira ngo igirene itugeze Bibiliya ngo none mukamangu bunizere iki wavuze ngo nakugira inama ngo none ngo ni wowe n'inzigi ndokora umure mu byaha byanje byose ntudekurire ko ikibura bwenge ngo kigirene ngo kinavore inabicyangiriye ngo ntudekurire ko ikibura bwenge ngo kinchokore ntudekurire ko ikibura bwenge ngo kinchokore ngo narabaye ikiragisi nakura ku munwa ukari wowe wabigitse ngo narabaye ikiragisi nakura ku munwa ngo kukari wowe wabigitse mwibuke Amosi 5 mwibuke Yeremiya 45 ndimo akiri nabuye nayo wisuzuye umutima wawe nusanga inabi kubaye ko bari mucyavu uvuga uti nigenda bamugome n'icyo niyemki nusanga tacha waruri uvuga uti ubu n'umutega imana ndetse kandi igomba kundutse karamba yawe yakora ikiba niye kumenyekana nkuko yagiye kumenya kwerekera ikeregeze mushaka ngo abana biwe nabo umushawaro barimo warugiye bapfuka ngo nukure nureke kubi nimba wa ugomba inama ndakubwira ngwino bwira Imana uti namenya ko ibyabaye byose byangeze ko byose ni kubera wabiretse bikaba none rero nureke kungubita nureke gutuma umutima wanje uguma waka nureke gutuma umutima wanje uguma utunuye ngo kuko iyo ngubise urushigwawe nshashira nyonga ngo wihanize umuntu mu kumuhanira ikibi yakoze ngo ibyo yipfuza ubimunga nk'imungu kuko umuntu wese n'ubusabusa n'uburi Imana yibona ko ari ikiburi Imana yibona ko hagaze udashaka kuyagarara ikikora n'igiki ibyo bitandukanye n'ibyo abyewa wipfuza n'ibyo wowe nawe wipfuza iki uyabinze ubutunzi yagusitsemo ikikora n'igiki iramunga ibyo yaguhaye none pourquoi pitoba yamunze uwo musheri wawe ngo iramunga ibyo yaguhaye ikabimunga bumunge ngo kandi ibyo wipfuza Imana ikabimunga nk'ikimungu kuko umuntu wese n'ubusa ngo none nureke kungubita mukamubwira Imana uti nureke ko nguma ntubuye nshumbusha nibukene undi mugabo nibukene undi musheri nibukene undi butunzi bw'Imana tushumbusha ko ivaranike twari gatugati twamara bikure byo bikomere bikureho burundu tugukorere maze tukumvuge tugushingira indaya nakareti kuyambira ku mwana w'umuntu bikubuza kurenga imbere none hari Imana gushaho ubutunzi none gawe nuko nyene sinzi nyene utuntu weba twudukorye gushakira hariya ayi nukuvuga rero wawe bivanye n'icyo umutima wumva ushaka bwira Imana utereka kumubita wanshize ikindi imbere ugikura nsubite jewe sinopfa sanke umuntu yamemukiye umuntu agaruke mu buzima bwanje ndo musabira amahoro nanjye nkisabira ariko kuko ntushobora gusabira umuntu ikintu nawe utisabira gumviriza igisabisho canje mukama utega ugutwi amaborogo yanje ndiwihoza amarira yanje kuko iwawe n'umwatsi w'indaro ndinyamukira nk'abasogokuru banje bose raba hirya ndonka agahengwe imbere yuko ngenda akabwirira bwira Imana utigezaho ariko ntukayibwire urumva ngo ndapfuye ngo yamebye ngo bose barabizi ngo yamemukiye ngiye kwiyahura uraza ngwereka aho wiyahurira uraza ndaguha ijambo ry'umukama rikubohore kuko n'ubundi uzoba rusanzwe ugenda urikitira ntukiyahura urikwereke mu cya mugenzi wawe no bwira Imana uti niwe wangubise nkurakura urushigwa wamusite imbere yanjye umundika akanya gato shaka uriko wifuza n'umuntu muzi ko ari umuntu yigeze kurira bamwe lifti aranya ngo bamwe lifti arabatukagura mu mbega n'ababikira bari mana lifti ngo niki ngo niko ari bibikira n'ibipatiri muri Elix icyo cyamutega icumuro cyonyine mugabo ageze imbere yaro mu yindi depression aragenda mugabo ageze imbere asanga nawe yarishiye amafaranga akidepress uko yasanga bageze mu kabose n'imwe kabone mo nitwira turupfu canke ibyabagenzi bacu kandi urupfu Imana reka nikibona ikintu gihamba reka itwe tukibona ikintu gihamba kuko Imana yari ko yatari turo munsi ndora ndavuga ni Imana je nyiri kiramba ndagusenga ibishimye kabikora itishimye kabireka sibyo nukuvuga rero kuko ari mugishinga byaratuzemereje kadushaka kureba ukuntu bw'Imana nuba rero mwige kubaho mu bugombe bw'Imana gusumba
ubugome bwanyu nawe ubugome bw'Imana bwa butandukanye n'ubugome bwanyu shimira Imana nezererwa Imana jewe umebye ndavuga ati kuko naritse ndi mu butayu Imana iranyumva Immanuel no kumari ntimba Imana iravuga ati wararinze keshi warakoze kwihangana Anita wanje amajoro warayurira ni menshi cyane wararize keshi utagira uguhoza ibikomere ufise ni byinshi jewe ndabizi wiyizire tubanire mukobwa wanje shimwa Kristo kubyo wakoze byose tukuragije nibiri imbere ubuzima bwacu buri mu biganza byawe ngwino Yesu ubwibohorere turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe tugukengurukiye kuko uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye iyi mitima ikomeretse iyi mitima ibabaye iyi mitima yahemukiwe ubuzima bwankirijwe mbusitse mu biganza byawe ndabizi ko uri Imana ibona uri Imana yumva uri Imana yabukiwe isi yose wifata nk'akantu kameze nk'akamana ntangarira imbaraga zawe none je nakunanira none uyu mwana wawe yakunanira ngubyo wamuteretse imbere warabijyanye ukandi bijyana kwasinza ababaye yawe ufite igihe mu kubera urupfu rwinjiye mu buzima bwiwe yawe ufite umutima wabaye kubera igihe mucavuye kuri mugenzi we mu kumuta mu kumutetereza mu kumumaramaza mu kumusuzuguza mu kumurenganya mu kumwiba buri kintu kimwe cyose mu kumuroga mu kumwandagaza buri kintu kimwe cyose muri ibyo bikomere ubwoko bwawe muri ibyo bikomere ubwoko bwawe ntanasubirizwa hari mu buzima bw'umuntu akwemera ndabizi neza ko umuntu akenewe mu buzima bwacu uramuzana buri munsi iyo hageze ko umukuraho uramukuraho ntituzi ko uri muri systeme yo kwa Yobu wakoresheje ntituzi ko uri muri systeme y'ubuhanuzi nk'uko Mose yabihanuye ntituzi ko uri muri systeme yo gukora nk'uko Yeremiya yabivuze icyo uri kurakora ni wowe ukizi gusa icyo twemeye ni kukubaha ni kukumvira ni kukunezereza ni kugusenga ni kugutakira ni kukubwira kuri Imana yacu urakoze duhezagire tubohore duteturire izina rya Yesu Kristo duhabwe umunezero amen amen haleluya Imana iduhane umugisha twese iyo muba hafi n'abahobera Kristo akaba hagati yacu twese tukumva urukundo n'igikundiro ariko n'ubundi bibabe ko mu isi y'umwuka amen.